وأصحابه أجمعين ومن اهتدى باستنى وسنتي إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sarso bari pesa zahvala ilhamna Allah subhanahu wa ta'ala lasipna alhamdulillahi rabbil alamin adum kharkum Allah jalla wa ala mangel salavati hem selami bi čelo pro Allah čo moje kamlo stvorenje robi kaj pirjaj vakti prodera kaj po Muhammed sallallahu alejhi ve sellem lesi časno cenjeno poštovana familija lesa ashabija, lesa amal, hema ilači generacija džio sudnjo dive, nasav keman ušaviše naka bijanđan, kaka ja pul, sa se opengамери sa sam pinđatu meni hem nejšu karman uša, i pinđa sa keman ušaviše na venaki pul, sara amale pengамери sa selam. Me molnava Allah subhanahu wa ta'ala te ova jek znoj, je kapka lengo znoj, sa ovom zaradinđe ke devle sa drumo jala bilalamin. Zate ulam samo je kap taro lengo znoj tara sabengu spinjam inshallah dela sanaya neko salavati on salamu pro lende pro srco muslimani muslimanka so kapireno do adrun so pređao pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hemore sam Allah neko salatu salami pro srco muslimani muslimanka džiko sunjo dive Allahumma amin ya rabbal alamin pravale me inshallah taala kad počinavi ke hadise a pejgamberi sallam hadis tano ko sahih muslim nalazim pe a prenosini le o Abu Amr Sufyan ibn Abdullah radijallahu anhu. Abu Amr Sufyan ibn Abdullah radijallahu anhu. Henela celoko pejgamberi sallam kava manush ko sahabi amale pejgamberi sallam hem penjaj pejgamberi sallam wallahi su pejgamberi sikama di sotaro din ka se penol so se palo tutte više nikas na varante pušati na pučaviš nikas palo tlo pučiva io pejgamberi sallam penjali se hen me veruinava ja počava wallahi mač čvrsto ano dova bez čvrsto uzdrživo znači hen penjali se pejgamberi kul amantu billah me veruinava ko thumma istaqim i ja čvrsto pnula na dova. Ta čolo, znači kao hadisi ko ima muslim, sahih muslim. Hadis na sahih. Naredini o pejgamberi sallallahu kama nušu dela, taro pejgamberi sallallahu sikaj. Ne samo nasihati, nego sikaj, on sikama hadiso. Na penula savjetujem, nego sikama hadiso ko hadiso. Со се томе, па туди више се не потребно никак сте пучавиш. И опегаме се пенусе, пен веруинава ко Аллахи, затим ав чврсто на дува. А чврсто сар, а чврсто те черешу кар буча, те черешу кар делија. Те робуина Аллахи субханаху ва таала сар Аллах ко хадис, Џибрил алейхи селам, о хадис џанин Омер радијаллаху анху преносени, се веродостојен хадис, каде Аллах Џибрил алейхи селам Penon Ömer radıyallahu anhu onda neynamli bu cennet penon ki Medina negde efta vardeş çera otprilike penon issa pinjar camek kavere penon penon izine de penon Allah bir pinjar domanuš oparno šeja parno delo nigde jako kale balengo nigde penon nele znaku propesto prošeja i propeste da vela dural ama nikuna pinjar cambe penon nikuna canam koji и пемо бешлјан лидеро пенгамбери салlam ко коча ем чича пире васта буџене мислинена да чича пире васта Џибрил алейхиссалам упро пенгамбери салlam ко коча мана хадис пено чича пире васта упро пире коча со се пралалем сикавија мено бешипе прво дебие бешивасо а кајте сикавија мено Џибрил алейхиссалам сарваляне мануште бешел ке дредела џанлипа ке шунела ке ди питању дерзија предавање se kala lafia to çeraya ne nikase ne amare Allah se ya pejgamberi sallallahu hem janle manush so çerje prepostavka kako nešto sjeme tero janle manush kate ko derzia uvek isi znači uvek on so oleng lafia
on prenosi ne na menga, olen lafete ne samo prenosi pa so pinja Allah so pinja pejgamberi sallallahu. Ibn Çiçap pino beşlo kokoça, hem Çiçap no pire vasta o der kokoça. Beçanga. Hem pushla pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem soya İslam, soya iman. Pushla pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ketko sunnet dive, pushla pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem na kraj pencerese soja o ihsan. Rodle znaki u stvari tero pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem na kraj pushla soja o ihsan. Na ihsan insan, nego ihsan. Znači ihsan prva yerhamukallah. Sad iskrenost. Allah subhanahu wa ta'ala iskreno ono tebe je vrtiga sad prema švedski. Ja, uvereno tebe, jest, ubedimo, jest, ubeđenje. I prela pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem te obožavine, te čere ibadeti Allahe se dželle wa ala, a džahar startupino te dikele. Znači te robujne Allahe se, te darataru Allahi, te godijan, te baračere Allahe, te čere Allahe se ibadeti, sar te dikele te jačanca. Hem te ove uverime ubeđeno, iako tu lena dike Allahe dželle wa ala, ov tu dikele. Subhanallah. Znači, mangava tawab te pena amen morate ova čvrsto ano veruiba i ano pačaiba opro Allah subhanahu wa ta'ala. So se ako amaro veruiba, ako amaro pačaiba, amaro imani, a čola čvrsto, ubeđeno an Allahi dželle wa ala, onda kem kao uspina inšala. Buđene avdive žalinena pro imani. Žalinena pro imani, šneja hem penena o imani, dželotele. Dželotele se isi defekt negde. 100% isi defekt ko imani negde. I mora ti rane, te dike kajo defekt, kajo problem. E me put ja očeđu, me man kokoro agimi, me pinđarava koju. Tu me pinđarena masari ne u stvari. Ama me pinđara man pošukar. Se tu me so pinđarena. I svako manuš mora te pinđari pete, želom kajo leso problemi. So se imani o leso dželotele. Istino imani je pinđao penjamir se sam džala upre, uštela hem perela tele. Ama o verniko, okvasavo o leso pačajva, tano čvrsto, na mrdini, znači čvrsto pačajvi sveno Allahi, ovo se tini tačno kad ole su imani, kad valani ovte da ini diso, sarovo džidiken, kad valani sahabe, o se tini, isi znak. A džahare mu ilo, imani o se tini kad valani te čeve butije harite više, da bi te uštelo dva imani, te nam ukilete perel telete o slabini skroz. Do slabini. Alhamdulillah, amen alhamdulillah ek masik dive čađam buti upravo mora imani. Čađam buti ek masik dive maksimalno mučinđavamen, trudinđavamen, ko mislim ko masik Ramazan eso, i zasigurno stari ne odova osetinđam, i hem osetinaja, da žame jakana, so se osetinaja da oslabo sveš dolinđamen, našete pena dolinđane klas, nego dolinđamen oslabost, odmah palo Ramazane, ama na tromate muka, odvate džal pa na poteli skalate perel, nego morate so, te čerabu ti uprodova imani sa sočerđama glederik masika u Ramazane, pa na te čerabu ti je džahar, da bi so te vazda mora imani, ta čela mora imani, čvrsto an Allahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala običini nagrada, emano šenge okolo su ka izdržinen. Sa su ki hudba i rati penđom, četinđom je gdeo taro ajeti, a je gdeo prevodinđomle,
Само и пенџам до Аллах те бареку тала пенела емануша саве пенена Аллах емару господари оленге пенол со олена мелаике сар радосна вест кипу ја мене дува валане палане че пенџам пенгамери саллаллаху алейхи ке хадис Аллах сувелу про Аллах им пенџа нијек душа на мукела каја пува каја дуњаја значи те мера а гледерсите ди камаро тан кај џаја дали јам тарадла бахтале или би бахтале дали јам џенетлие или џеһенемлие пана џивде ко смртно час ја минути ја палуне сати ја палуне и мотави пеаме дали јам џенетлие или џеһенемлие џанаја аџар пенџам пејгамбери саллаллаху алейхи а хемо ајети куране согласини аџар со се Аллах те бареку тала около мануша саве пенџе Аллахи та намаро господари хем пенол чврсто а чилепо упродова и не зурале упродова значи не само шибаја него бучаја медлапе бутија мендар се ке да мануш до пенела ме јом шужо раднико ке фирма ондак морате докажени пе да јом шужо раднико да велако време да чрлапи бути сарсоваляни да мангела пибути и бешила хазер пе бучаке аџаре макате вернико морате мотави пе бучаја се ке дикаја о шартија исламес пејгамбери саллаллаху алейхи ve sellem чичај си стубио да шартија условија исламесе пошмине на о прво шарти лафенца чибаја а кала штара верса бути да не више чиб родила пе више чиб со се од ова се бачерџам чибаја прво родила пе те потврдини пе бучаја кана те кланина намази одуи то шарти те пустино рамазани те до закат те дако хаџ а кала и са буча практика физички значи морате мотове док о прво шарти само чибаја а кала штар потврда од ова со бачерџано прво они потврда се напоможени само чибаја може што бачери а ништа те начи велики пракса, ните на кланини намази, ните на постини, ните на овели издржувани ибадети. Него родела пе да о шахадети сад те потврдинале, те уверини пе, родела пе и бути пославела со намази одма пало шахадети. Се пенџе и улема, валлаhi си аргументи, манган ајети, манган хадиси, манган тумачи бе ајетенго, тефсири, хадисенго, да мануш само на кланини намази у лесу шахадети пенена буџене на не прихватиме ко Аллах. Неква чери лекобор мангал чибаја, Аллах он лесу шахадети нека прихватиме ко судњо диве. Молнам Аллах субхану таала, Аллах за оџел, те чрваме те родова со као да зуинамен ко намази. Значи, те издржина на намази. Ало веруива, родила пет издржина на намази, два намазлие, те кланина намази со се, намазите но себепите себепија саве аракитиро имани, аракитири вера, овтено стубите верако. Намазите но себепите само освежини и душа манушеси, освежини о имани, и делату снага, делату нада, челату го намази, овтено олај чеџале себепи, те улиини, те чорел нада но воџи е манушеса, ано вило, ано калби манушеса. Те вело мануш нада, те прено, елхамдулилlah, meju muslimani. Sa so karakima, uglavnom muslimani ju. So manuš kedo se ti ni pe muslimani, ker prela pedela se ke sežda. Kedo odazovini po namazitano i konekcija, subhanallah, Allah častin džakale umete, amen. So, panš putja kodive, panš droma kodive, te čera lafi Allah isa subhanahu wa ta'ala. Te janko namazi čera lafi Allah isa subhanahu wa ta'ala. Penče canle manuš, Kede pandeatu ano namazin pene Allahu akbar, Allah irani pe pire plemenito liceha prema od ova robi sa opinđa Allahu akbar. Allah itano najvaro. Henry kella džačeri soro dila kava robi. Subhanallah. I Allah tu dok čerea tele lafi Allah isa, Allah i čila tutar lafi upre melaikenca. A kana amena kate kek društvo, iša će Allah fitaro Allah dželevala. Allah je upre, čerla kek društvo pošužo, povredno,
po priznajemo ko Allahi. Subhanallah, çelo Allah pi amen der. Çelo amen falina Allah kate, o falini amen upe. Subhanallah. I onda te pena, znači dok janko namaz, to čereja dijalog Allah sa, čereja Allah pi Allah sa subhanahu wa ta'ala. Čereja, kava Allah subhanahu wa ta'ala častinca kale umete. I dolayısıyla Allah tebareke ve ta'ala, pena Allah, كنت خير أمة أخرجت للناس. من يوم أمتي هم يشوجو. سوسة هم نبريخواتيمه. كو أمتي سو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. سوسة بنو بيچينه كو شكريبا. ناردينه نارودينه تچرل पे شكريبا هم دوريابنا родина манушати дурјовен теролошни ба. Субханаллах. Дали се вера мора тача по издржливо, она покорност Аллаху субханаху ва таала. И те пазинау про маре намази, те пазинау про джемати, те поможинаје ге кавере. Прво амен, па после кавере те вова себе пие кавере се, да би со те шајте издржина по покорност Аллаху субханаху ва таала. Чакоману шо муслимани муклао джемати, муклај џамија, дурило, емо уклани намази чере. A morate dženada kaja i varka i šeitanesi. Što se sa šeitane? Naštiđelo odmah direktno, evo navela ovo direktno, te pila muslimani se muko namazi. Ođe Allah, lelajk drom, dur drom, ama sigurno drom. Sigurno drom, lela. Što se džanel da kao velike pilot cilj. Ko ne save manušamo, Allah ismantera mente na vatra bila. Олела, значи дур дром, лела, наджала одма директно ко мануш, те пренесе му ко намази и джала сигурно парица, шај бешателел, шај джио мериба, ама кад кавел ко мериба, то свој ниле. Зашто пенджа, о пенгамери сасем кој хадис, кед мерела о мануш, кела и душа, onda ko šeitani duri Allah vesta. Nanele više biti, ale. Nanele. Dolayısıyla amen akana morate izolirina amen. Amaro iman. Sar ibadeteha, това издržливо. Намазеха. Намази под могуćnosti кланалки џамија. Дружива амаро, а кај буд важно, буд битно. Со кава деламе снага, амен акана кад киклова катар, иншалла со, тај саја хем јавер дивет издржина ко намази. Те издржина. Со амен јам себепио, пегамбери се менин себепио, јеге кавери се издржинен. И се кадис кој те пенал пегамбери се о муслимане само зуријави, никако на ослабинуле. И тирена, и си мануша, значи се френа, некаква и нама ечери, на джавашки джамо. Да и грешка бари, да и далавера, замка и шейтанеси. А кава мануша ова чире джаро, шейтане до бинджали, чичалеки замка, и екана чела бутиу пролесте. Ема дела шајхем те шудралире таро намаза со меѓу на вакате камаро дис. И нема не се прал и не муџахида. Аллахи меѓу на он сучем ки џамија. И нолен ромја чаве. И нолен са. Да, са и нолен. Ама на жана не та камлиба, кобур манглеј џамија, на жана ни черехине. Ама на крај od sa buti son mučinđe, pečerđe, dozvolinđe i je strađaleno šeitanin zamka i na kraju mu klejemo namazi. Allah i sijek prav, subhanallah, alhamdulillah kana palo nesa je put je lea čađum lafija džahar i mangla Allah subhanallah, alhamdulillah mutla berečeti, a kana di kavle pošminđa iranđaki džamija, alhamdulillah. Prav tara mare tana tele. Muklao namazi. A dok i ne, uvek i ne, na družinđape amenca je romanca. Ovo družinđape rapenca, družinđape. I uvek raklamen greške, uvek dinđamen kritika, gdje dok i ne šukar. Bud beš na neki džamija polodova. Klizinđa. Dresljum ne se putje, prema kajam je tu? A, prema planineja, na. Напрено правото му тавкена.
Elhamdülillah Allah Celle ve Ala manga uspinca Allah muka bereketi çocam öyle nesa putte cihatta Allah fi kede biçincam lo telefoni namen sil namera samotirani elhamdülillah çekana dikava elhamdülillah pushpinca ve ki camiya palım bunam Allah subhanahu taala Allah te učustinile amen. Brale, morate ova čvrsto, a ne maro imani, ne maro pačajba, niče nam neko irati. Mi znamo kad teki džamija, ako nadrišin džumpali džuma, nešto i ne nam naseti namaz šaj, mislimo praso lotri Nemačka, jeste. I pinđa Allah ki Germanija na nešto karima nese, i me pinđu molese, pinđu prala kaj god teđa, hem ki mesećina teđa, mene morate ova muslimanija, morate živina. На тромате му каза со се, а шејтани ово чела прибути. И не каз добини, на добини ман, ја не каз амендар, кој исто начин, ки исти долавера. Ови се буд долавере, буд ова има со овавија мануше. Не каз добини преко очаве, не каз добини преко ромни, не каз добини преко ибути, не каз добини преко економија, не каз добини преко о проблемија череп, не каз добини преко састива. Ама мен мора сате джанасо, сакала обучаве на Аллах и са Аллах ще те реши. Нико не се. Ако акрама на непокорност, Аллах джеле вара те стеринджамен дисо, бичалджамен и да ек потешкоча парипа, бичалджамен, и амен пена, ако акрама дуриватор джамати, ја маде девла, Аллах те ракемен, мукав о намази, дали ка решение од ова проблем? Од това нака решение, од ова кабариол, па на повише од ова проблем. Кабариол. И никако, на тремате предај намен, него морате час чврсто. Амен докажен джам, кај ко Рамазани, со докажен джам, амен шај. Амен аке на јан судокија против амен, ко судњо диве. Амен шај, кед манга, со, това искрено роби Аллах есе. Това искрено со верникија. Те издржина, ано покорност Аллах есе субхану. Те оватар одласа обилазинена е джамија, 309 обилазинджаме джамија. Амарија кате алхамдулилlah, теле кјавер джамија, и значи тоа е доказ, а на марошу кори па ја противаме нема да девла ко судњот диве. Со се, на неамен разлог, ја се бепи, ја оправдањата и сате пена, ја раби, нај неамен шанса тева, текланина панж вакте ки джамија, нај неамен шанса, нај неамен могушност тева текланина 3 намази ки джамија, ко джемат, нај неамен могушност текланина со 2 намази ки джамија, ко джемат. Allah Tebareke ve Teala canel sa. Allah Tebareke ve Teala che penjam accostinentu men cu poceta che Ramazaneso i hudba angoni che dicharjam citinjam ayeti Quraneso ko Allah Jelle wala bacheri da naredbatu men go poste postinensa ro kolenge su ne bedertu mende određeno broj divesa da bi so te donesen kaj ko bogobojazanski dar, ki tako Allah se subhanahu. Ja men mora znači da ja takva te avela men so. Че джам бути да би те Allah men da takva. Ja kana da takva da dar tar Allah. Mora te çerela men ke god yama men. Dali yama men ki buti, dali yama men çere, dali yama men kovesh, dali yama men ke di tomnina ya dive, ke di kam. O da ja takva mora te çerela men so te cana da Allah di kella menim Allah canela isi di informacija men. Dali yama men abdive daraya tar Allah. Razumeš? I ađar da te dela men motivacija od ja takva da bi te izdržina car pokorna robi Allah subhanahu. Neko šajte večerite pinel pa dobro u Ramazani ine taravije, u Ramazani ine iftarija, u Ramazani ine postiva, u Ramazani ine noćni namaz. A men pinaja sao dola ibadetija ta apalam açilame. Ništa na džela. Samo na dželo masike Ramazanesu. Olej stratinjam, odla ibadete su čerđama u lila pea, pa molim Allah subhanahu wa ta'ala, da venko korista me avdive, te zuračerena maro imanite, te saket ki klobangu Allah subhanahu wa ta'ala, sve se penava sao ibadeti akate, kad i kejo, pengamari sa osam, kad u pitanju o panč vakte namazi, odla i obaveze i sijamen, akate, o sunetija, uzu namazija, farzija, o te, o noćni namaz, o te, namazi, 2 rekate, dobrovoljni palo avdezi, svako avdezi,
Оте, о Билал радијаллаху анху, ке веродостојно хадиса пејгамберот сам педа ја Билал, со черџа тут, дикава пенол тире хапија, тире сандалија на нуле, пенол пирена ано џенети англе дерманде. Нашто ја Билал, стахфирла пошукан со пејгамбер, него дикава пејгамбери сар пирена хапија Билал се, ко џенети, ја коракија. И пенџа на џенава пенол ја Ресулаллах саллаллаху алейхи ва саллем. И после се тинџабе пенол шајте овел јексо, пенол сваку авдези ке длава, кланинава дуј рекати намази. Пенол ја Билал, одејали гарџата, пенол ко џенети. Субханаллах. И оношни намаз, тано те, тано, разумеш, о постива машкараменде, постива, понашајте постине, со пејгамберот сам постинџа понеделак, сваки неделја, хем четвртак, постинџа 3 дивеса, парне, ко сваку масик, постинџа о пејгамбери саллаллаху и авела пост, авела пост, акана на Зулхиџе, а после авела пост истијаме, и ши, значи, о ибадети могате пенав, пано машкараменде. О ибадети на џало, ја мен, шајте живина пана сар муслиманија, хем те бешате учустината, че работи упродува, имани со зарадинџа, му дова шукари пак о Рамазани. Се сар со пенџом, асабија радијаллаху анху, хем најшужи генерација, најприхватено мануш, на бијанџа, на виша савке мануш, пенџом, пејгамбери со џесуња одиве, он черџа ибадети по Рамазани, да видите прихватинипе, олен го ибадети ко Рамазани. Он черџа ибадети по Рамазани. Субханаллах, шо масик, черџа ибадети нон-стоп, да би Аллах те бареке ва теала те черел прихвачено олен го ибадети, олен го пост, олен го дове, олен го намазија со черџа ко Рамазани. Ем плюс панџ масикја, молинџе Аллах џеле ва ала, черџа дова, да Аллах те делен век којем животот ќе чере на Рамазани. И она мен ге хем најшукар пример, хем најшукар школа, сар хем те каменте и издржина. Па те трудинаме пралален те ватар од Ласаве, нека му кај џамија мазум. Со се, о истину пало Рамазани е џамија, бу џамија че намазум. Акана на као тар, hem dikavi camiye kale pralengi ki basancija, nane štar taksija, hem njek privatno orada. Hem odola taksistija usput. İranca inolen vreme, deklanjen akşami namaz. Deklanjen. A dok kedine o Ramazani, deklanjane tan, kod rumo čak par kedine mehine. Vallahi temo gospodari Ramazane su. Odole Allahi su bašćeđam, a na Ramazani ovro dulam navdive. Sa so pinđumira tiki hudba, o rezultati amaro, da li prihvatime o Ramazani, svako amendar šajte džana, pirene džana manuš, da li tiro ibadeti prihvatime o Ramazani. Sar, bence dikkaya çılan propolo Ramazan. Jest. Dikkaya. Jest. Sara çılan. Da li ya çılan cehar, šukar robi Allahe se dželle ve ala. Da li yantar od Allaho i si tu pana od ova muklatu ke Ramazani so, da li muklatu ke Ramazani pana od ova ki godi, aha, mora namazi, aha, mora tu šta ko saba, aha, mora te čitamo Kurani. Da li se jana? Zašto je hođe su i nekad ja men de çocuğatı men geselami, o hoca Aliya tari Makedonya, irači çocuğun lafı öyle biçince ama, hala söylüyor pe Allahi, pe vallahi, pana žeminama pondole koji meni yenme pana mi godi orema o cemaat. Pana od atmosfera pe vallahi žeminama pana, sadece luptu mentar. Ama çer selami pe çer selami say cemaate se, istime selam tera hoca. Eşitime. Jel pralalen te uspina jedino pomoć. So Allah te bareke ve teala čerđa jeste i kitabi Allahe so, hemo sunete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o izdržinđa koji ibadeti. Penđa Ajša radijallahu anha, kada ka završena inšala, penđa Ajša radijallahu anha, penđa o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ke čerđa i ibadeti, dobrovoljni ibadeti mislim. Ov черџа одева ибадети сари балвал ковли се пордела хем нашун джала. Ама издржливо прав дуго. Значи на джале никад. Значи на джале. Сар се препоста ко Пейгамбери саллаллаху алейхи ва саллям постинџа
четвртек и петек. Опустинџа читао понеделник и четвртек. Читао пиро живот. Аллах те награди на това. Читао пиро живот. Значи наџао да ибадети. Ибадети на драматична војна. Ако чинаџано ибадети, онда чинаџани хабе иманесо. Чинаџано хабе са указуријави тиро имани. Са указуријави тиро кам либа Аллах субхана ва таала. Са указуријави тиро кам либа авибаја ки џамија. Ибадети со череја на препоставка доброволно. Емијан дуготрајно нолесте. Нонстоп. Ови тири мотивација, тири снага са делту снага код 9 издржине. Тај са. Имална Аллах субхана ва таала тават радла са века издржина полно Рамазани. Имална Аллах субхана ва таала тават радла са века وسبينا عبدي وهم تيساك كلام الله الله يتنقل دين تنسبسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت